hano mbona undi musaza bitwa ngo ni Gasigwa abanyakarama ejo mundi yari cyane mu Burundi aravuga ngo iwe aratashe aje mu gihugu cyaga kondo yacu ndiyo hambwa mu Burundi anibusa Yakobo abwa aje gupfa yaravuze ngo amagufwa yiwe bazajana buriya rero niyo mpamvu nkangurira abanyamurenge bose mu byukuri kangurira abanyamurenge bose abasaza bagenda bagomba kambi abasaza bagwa mu kubisozi ni dutahi taho urupfu rutaba minembwe barahamba mundondo barahamba taho badahamba nano barahamba ntitwazanye ntitwahunze ngo tuje kubaho naho twotora abasaba abanyamurenge bose mbakangurira kugira ngo dutake mu gihugu cyacu. Mwaramutse abandi biriwe bakunzi ba Usare nawe TV aho muherereye hose, twibaze ko mumeze neza, twebwe tumeze neza, ariko hari n'abatameze neza, hari abagwaye wenda mukomeze mwihangane. Buri gihe turababwira ngo nta mvura idahita, mukomeze mwihangane, uri mu bibazo none ejo ni ibisubizo, wizere Imana gusa. Nkuko mubizi slogan yindi sindi ndakubabwira no kwisanga tukisanzura, hanyuma umutumirwa mwamubona imbere yacu akadusangiza ibimurimo. Kuri microphone n'umutoni nyabatoni uja gutonesha datoneka, murabizi cyane. Umeze neza? Meze neza. Tugiye kuganira, ariko ugiye gutangira wibwira abantu badukurikirana hariya bamenye umuntu tugiye kuganira uwo ari we. Nakoze rwose. Mazina yanjye nitwa Kigeli Jedeo. Ariko kandi irindi rikuru cyane banita ngo ndi ibisigisigi byasizwe n'abasaza bitazabimweza nk'abasinzi. Nibyo ngibyo. Turi mu Burundi, ariko ku banyamurenge badukurikirana bo bibwira gute byimuhira? Yewe turi mu Burundi nyine, ariko kandi kavukire yanje asiri yanje aho mvuka mvukandu hitwa ngo ni mu Mikenke, bitaga kera ngo ni mu Ngezi kuri Birarumbiri, niho mvuka, niho n'urusogi rwanje cyangwa se umunyonyo wanje uba. Yego, nyuma yo kuva mu Mikenke, wavuye mu Mikenke uza mu Burundi? Nyuma yo kuva mu Mikenke navuye mu Mikenke mureri baye duhungira ahantu hitwa mu Kavugwa. Tuva mu Kavugwa duhungira dutahukira ahantu hitwa mu Mikarati. Yego urakoze cyane. Ubwo abantu baba dukurikirana uri umuntu mukuru, hari abakuzi n'abatari bakuzi, nakajyo keza kugira ngo bakumenye ubwo bakumenye. Mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu sokuru. Reka nkoresha iryo jambo, niko novuga ni sokuru n'ubundi ko muramubona afite imvi yakuze. Hanyuma tugiye kuganira, turaganira cyane ku mateka y'abanyamurenge, ndore kuri umuntu mukuru, n'ubundi urayazi cyane kuturusha twebwe, kurusha n'urubyiruko rudukurikirana. Twashatse ngo tuganire ku mateka y'abanyamurenge. Muri iki gihe turimo hari divorce zatewe, ariko na kera zarabaho nyine, kera tukiba iwacu, tukiba mu gihugu, ibintu nk'ibyo. Ese we wiyubireba ibi bintu bya kera n'iby'ubu ngubu, hari isano biba bifite cyangwa se hari itandukaniro biba bifite? Ko kera hari amadivorce n'ubu hari, kandi bavuga ko kera twari dufite umuco, twaratinya, twagira gute. Iyo ubireba wowe ubona isoko yabyo bimeze gute? Nakoze cyane. Divorce za kera rero nibyo bitaga ngo n'ukwahukana. Hakabaho umuntu yashakaga umugore, ababyeyi bagashaka kumutoteza, bashaka kumugiramo nk'umukozi bazanye wo gukorera urugo rwabo. Icya gatatu, kenshi bahukanaga bakurikije uburyo inkwano, yaba ari umuntu wakowe inkwano, zashika za nkwano zororoka bagashaka kuzikoranura kugira ngo wa muntu basubirane inka zabo, kuko icyo gihe bageza bakurikirana niyapfushije n'ikirambu, urya nyiri mukobwa akishura za nka zose kugira ngo za nka zimusubirane, umukobwa agasubira iwabo. Ibyo ko byahaba kera, naho ubu nyine abantu ntanka bafite, abantu ndi batotezwa na ba nyirabukwe, ariko amadivorce yaranze aba menshi. Ubu cyane ikibazo cyahabaye nuko habayeho ikintu cyitwa ngo ni uburinganire. Uburinganire
buzana ikibazo gikomeye cyane 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 nko mu moko yacu. Icya kabiri, habaho ikindi cyane cyane ubu inka zitakihari, ikintu cyerekeye cy'amafaranga. Umuntu yagira amafaranga, umugore yagira amafaranga, umugabo nta mafaranga afite, nta bushobozi afite, agashaka ngo arengere umugabo wiwe, kandi umugore ibihe byose atagomba kurengera umugabo wiwe. Dusubiye inyuma gatoya, hari aho wavuze ngo abakazana baratotezwa na ba nyirabukwe, ugasanga umuhungu nyirabukwe aramubwira ati uriya mugore wazanye n'igitoni kakamwumva. Ese gutegekwa kw'abakazana na ba nyirabukwe wewe hari icyo binengaho? Icyo binengaho cya mbere ni iki? Ijambo rya mbere nuko kera mu muco wacu umwana yashakagwa ari uruhinja, umwana w'imyaka 18, hakaba n'abandi baza baje ngo kwa ba nyirasenge, bamara gushika nyirasenge bakera bageza baza, yashika abona umukobwa aje kwa musaza we ngo uyu mwana ngo ndamujana. Yamara gushika akamufata nk'umukozi, ntamufate nk'umwana kuko yomurera kuko arera abandi. Akamugira umugore n'igihe cy'ubugore kitaragera, akamushira mu mirimo iruhije. Kenshi naho byabiraga gutandukana kw'abagabo n'abagore. None se ibyo ntubishima ko abakazana babana na ba nyirabukwe? Ubu rero mu muco dufite ubu ngubu si byiza, kuko rero aho tugeze ubu nyine ntabwo ari byiza, na kera ntabwo ari byiza. Kuko kera ingendo nyinshi zo kwahukana, ingendo nyinshi zo gutotezwa zabaga muri ba nyirabukwe, akabyinjiza mu muhungu, akabibwira umugabo wiwe ngo nta mwana twazanye, barazanye umwana ari mutoya, ariko yamara gushika akavuga ngo nta mwana twazanye, ngo twebwe nta bwenge afite, ari umwana wo kurerwa, bugatuma abishira mu mugabo we, bugatuma batandukana. None se ko batandukana icyo gihe cyakira bari bafite abagabo, njyewe nibaza ko wenda byaba atari urukundo, kubera ko umuhungu ntiyakunda umukobwa, ise yaramukundira. Ariko ubu ngubu abahungu baragenda bakizanira abakobwa bonyine bakunze, nyine bakabwira ababyeyi ati nashimye umukobwa ndamutwara kubera ko namukunze. Njyewe mba ntekereza ko wenda ni ukubera ko abahungu batakaza bikundira, ariyo mpamvu byakaza bigenda gutyo. Na divorce zabayeho kera, ariko kuko zitageze zishirwa mu nyandiko. Kuko divorce za kera umuntu yatotezaga umugore agakubita. Umuntu yamara gukubita umugore yamara kunubwa, wenda n'umunywi w'inzoga, umugore akahukana agataha. Akaba n'abagendaga benshi bagasiga abana. Ico gihe urimo nico cyage kitugarukaho twebwe cyane ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, abantu bagenda batabana hejuru y'ibibazo by'indogo. Cyangwa nibaza abahungu kera bashaka ari batoya, abakobwa bagashakwa ari batoya, urumva bose baba batari bazi icyo bagiye gukora. Rero ubu muri iki kinyejana cy'ubu dufite abahungu bashaka bakuze, kubera ko bavuga ati singomba kuba depanda n'umubyeyi wanje ikintu cyose. Ese gushaka umuhungu gushaka kuze ari icyo ubibona ari byiza, cyangwa hari ingaruka biba birimo nabyo? Byose nta kitagira ingaruka, ariko kandi cyane cyane gushaka umuntu ukuze uciye ubwenge ni byiza. Ariko kandi cyane ndavuga ngo mu muco wacu cyangwa se mu byaduteje imbere kunguka ni ugushaka abantu bakiri bato. None gushaka abantu bakuzura binenga, hari icyo binengaho? Ntaco mbinengaho, ariko kandi hariho mu buryo gushaka ukuze, ni mu buryo bw'ubwenge ni byiza, kuko uba ufite uburyo bwo gutunga umugore wawe. Ariko hariho ico byica mu moko yacu gushaka umuntu akuze, kuko abakuru bazavuga ngo akazaja kubyara abana barya bageza bita ngo ni bamvu n'abandi ashaje. Ubwo bakavuna abandi se ko bavuna ise nyine? Bavuna abandi se akaba yarapfuye, wenda atakibabaje kubakora. Bari umuntu ugasanga baragoye. Ariko muri iki kinyejana cyacu dufite abahungu abavuga ko bagomba kubanza gushaka akazi, bakagira gute, bakabona kuzoshaka, bakirengagiza yuko yego imyaka kiragenda no gushaka nyine ugakorera umwana ari ukiri muto ugishoboye ni byiza. Abo ngabo bumva ko bashobora kubanza gukora, kubera ko
base ntibakibafasha ntibakigira iki bakumva ko kera barabafasha n'ubundi ariko ubu ngubu umuhungu agomba kwishakira akamenya ibimutunga n'umuryango wiwe akazobona gushaka ibyo ntubishigikira ibyo ndabishigikira mu buryo umuntu ushaka kwitunga ariko kandi mu muco turi hano turi mu muco wacu wa kinyamurenge uriya ni umuco abantu twagiye dushaka w'ibyazanywe n'amashuri ariko mu muco wacu umuntu yashingiraga umwana bivana n'ubushobozi bwawe ufite kandi ukamufasha wa mwana akazaruha akaba umuntu muzima wo gutunga urugo rwiwe ku rugero nicyo cyagiye gituma rero abakazana bagira iminsi imwe ba nyirabukwe ariko kandi bikaviramo intandaro yo gutuma bagirana ibibazo mu rugo icyo nacyo cyari cyiza gufashanya ariko kandi kikagenda kibyara ingaruka mbi none wowe uvuga ko abahungu bagomba gushaka kugira ngo bave nka ba nyina na base cyangwa bakifatira responsabilité zabo ubu rero umuhungu wese agomba gushaka kugira ngo ubu nyine rero muvuga ngo inka zarashize ariko kandi niho abantu bungutse ubwenge bwo gushakisha mu buzima bwabo umuntu agashaka ibyo yikorera mu buzima bwiwe umuntu wese weneje mu mategeko agenga na kera umurambo wa leta umurambo leta kuramburira umuntu yageze arambura afite imyaka 18 burya rero mu mategeko ya leta umuntu yeneje imyaka 18 aba ari umugabo wo kwikorera ibikorwa byiwe adateze kuri se adateze kuri uriya muco wacu umwana wacu azarindagira imyaka 20 ingahe acambikwa na se uriya si umuco mwiza abantu barashaka kwibaza ngo ufite abana batoya nawe k'abantu bakuzi bakavuga ngo ese abana bawe ibo bashaka bari bato cyangwa se ibo ntibagusaba ntibagira iki hakaba n'abandi bavuga ati ko turi abanyamurenge sinshobora gukora aka kazi sinshobora kwikorera amakara sinshobora koza imodoka y'undi ngo mpa amafaranga sinshobora kugira iki hari icyo wababwira nabo icyo nshobora kubabwira abaswahili bazava ngo muzara ukaze ngo ari kupfa maskini yego kuko ngo umuntu wese usuzugura igikorwa ngo azarikwa n'ubukene nta gikorwa cyose umuntu atagomba gukora kimwinjiriza amafaranga yo kumutunga baravuga ngo hari ikintu twishizemo ngo umwana w'umunyamurenge babone impankora kino ukagira ngo umunyamurenge n'umuntu afite akazi ashobora gukora hari n'akandi atokora nyine ugasanga baragasuzugura bivanye nuko twakuze mwebwe ababyeyi mwadutoje uwo muco umeze gutyo ariho uburyo nshobora kuvuga abantu bari baragiye muri byura nanje nabagamo bari baramenye umuco mwiza cyane kuko ufite amafaranga agakorera uwundi kuko gukora nta mugayo ni nka kurya umuntu yageze agenda ari umwana mutoya akaja guhakirwa inka kurya nako kwari gukorera undi muntu kuko iyo uhakiwe inka wayikora ariko baramusuzugura ujya wakazuja guhakirwa inka oya ntibamusuzuguraga kuko niwo umuco wacu umunyamurenge wese cyangwa mu muco wacu wa kera wa kinyarwanda wa gitutsi ni uguhakirwa inka none se ko hari uwaje guhakirwa inka afite nk'umukobwa umuhungu akaja kumushaka bagahita bamwe uraje muri uriya muryango udafite ibintu utagize iki kubera iki kera barebera ku butunzi cyane soko ntibareba ubwenge cyangwa tuvuga ubwiza ariko bakareba bakibanda ku bintu cyane burya rero bwari ubujiji bwo kutamenya kuko mu muco wacu bavuga ko umuntu mutoya wese ntaba ari umukene umukene ni ikimuga kitabasha gukora umukene n'udafite ubwenge ariko umuntu mutoya wese njyewe sinakwanga gushingira umuntu mutoya ngo warakene bishaka kuvuga ngo ubona ari umusore afite vision afite projet iwabo badafite ikintu urashobora kumushingira umwana wawe hari abagifite ibyo bitekerezo bigufi bimeze gutya akavuga ati iwabo bari bakenye iwabo bimeze gutya ariko nanone ari umusore ashobora wenyine guhaguruka akikorera akavuga sinshobora kumushingira umukobwa wanje niki wobwira nk'abo bagabo bafite icyo nobabwira
n'ejo bundi nageze ahantu ngo ninye nkanda mu nkambi ndababwira ngo inka zarashize inka zimaze gushira rero ariko dusigarana abantu kuko abantu ni abantu Imana yaremye uzoza ugira inka undi akagira umukobwa aza mumuha kuko rero ubwenge niwe muntu tituzareka gushaka ngo ndidufite inka inka nidishira abantu bazaguma bashake kandi bagume bororoke abambabwira ngo abantu bose udafite inka zagenda ashake ariko bafite ubwenge bwo gutunga wa mugore yajanye. Turagenda tugaruka cyane ku tuntu wavuze ngo uburinganire bwarabaye. Akera umukobwa yaricara agategera ikintu cyose ku mugabo akavuga ati ndatega isabune ku mugabo ikintu cyose, ariko uko ibinyejana bigenda bitsimburana niko n'ubwenge bugenda bwongereka abantu bose bakumva ko hari icyo bashobora gukontribuye mu muryango. Uvuze ko umukobwa afite amafaranga ashobora gusuzugura umugabo, ese umukobwa ukora wewe ntumushigikira ubu ushaka ngo tugume muri ya mico umugabo n'ubundi ari buzuzana umukobwa yicara rero abana mu rugo gusa? Urakoze cyane. Umukobwa rero mu by'ukuri nta muntu utabere gukorera urugo, aba afite akazi kinjiza amafaranga yo gutunga abana yo gutunga n'undi muryango wose, ariko kandi dukurikije n'itegeko ry'Imana dukurikije n'ibyanditswe biravuga ngo umugore agomba kuba umugabo kabeshwe nuko ukwinjiza ifaranga zana za faranga zawe uzizane mu muryango muzitegekaneho. Kenshi imiryango kenshi yagiye isamburwa nuko batemera gutegekana kubyo baba bafite. Turagenda tuvuga ni umuco w'iwacu, turi mu kinyejana n'ubundi kigoye tujana n'iterambere uko bukeye nuko bwije. Iyo urebye umukobwa wa kera n'umukobwa w'ubu mu muco w'iwacu hari itandukaniro rihari ubu bibonamo? Ubu rero itandukaniro rirahari. Abakobwa ba kera nubwo batotezwaga gutyo bagiraga isoni, kandi isoni niyo muntu. Isoni ziva ku bwenge. Udafite isoni ntabagira ubwenge, kuko isoni nibwo bwenge. Buriya rero itandukaniro rihari nuko ubu abakobwa uhereye kuri ba mama ba mukaka bageza bahura n'ibibazo abakobwa barimo guhura nabyo, ariko kandi akaba kubyihanganira kuko rero habagaho ibanga ry'urugo. Ibanga ry'urugo umugore yajaga kwahukana hagize imyaka myinshi ariko yarashiye ibanga nicyo bazabitabona ibanga ry'urugo. Umugore akagira ibanga ry'urugo. Hariho uburyo butatu. Ijambo rya mbere ibanga ry'urugo. Urugo rugirwa n'urukundo, urugo rukagirwa n'ibanga. Iyo urugo rudafite urukundo urugo ntirugira ibanga, urwo rugo ruba ruri ku marembera yo gushira. Ariko cyane cyane urukundo ibanga. Gushiruka isoni uvuga ko abakobwa bubu ni bene ukuhe barashobora kwibyibaza? Ushirika isoni z'ubu hariho icyo abantu bagenda basubiramo bavuga ngo imyambarire ibiki, imyambarire ya kera kuva kera imyambarire ya kera bari urubega akabutura kaje nyuma, ariko abantu bambaraga urubega bakarukenyeza umukaba. Habaho baza kuza akabutura. Urubega rero umwitero wari huzuye bose biza guhindurwa n'ikibazo abantu bari bafite. Ariko rero ngo bamare urubega ruhavuye abagore hazi ihuzu zo kwambara z'imikenyero. Ubu rero mu iterambere ry'ubu hari amahuzu y'amakanzu, hari amahuzu y'amajipe. Ibyo imyambarireho ntaco nje unyivuga nta naco nza ninenga, kuko gushiruka isoni nukubura ubwenge. Iyo umuntu adagututse yambara yo kwambara ko yakwambara ariko akakuba icyo niyo ntaco binenga. Gushiruka isoni uvuga nuko bavuga bashobora kuvuga ibidakwiriye, kutamenya, kutagira ibanga, ibanga ry'urugo. Nimba ari umukobwa yashatswe ngo yigumize mu ibanga ryiwe mu rugo rwe. Urugo rero
ingo ziba mu buryo bubiri ubwo bw'ubutunzi kandi abantu bose siko Imana yahaye gushakwa n'abatunzi hari abahaye gushakwa n'abakene hari abandi bahawe gushakwa n'abatunzi ariko cyane cyane iyo abagore bakera uzi ko abagore bakera yageza acumba umushitsi yinjira akamurengereza wa mutsima yacumbiye umugabo akawumuha iwe n'umugabo umugore akifasha umweko umugabo akifasha umukaba ejo bagategereza ejo bakabona ibindi ariko abo gusiko iyo ubireba ubona biterwa n'iki n'iterambere cyangwa n'ukutamenya twajijutse utari ubu rero twagiye mu bintu ngo by'iterambere bituma abantu batakaza umuco kera mu muco wa kera urugo rwose nk'uru rugo turimo hano wageza rukamisha amata mu nkongoro bigakwira aba bantu bose wari umuco ariko rero umuco w'ubungubu umuntu asigaye abona akantu akikubira wenyine niyo mpamvu n'ubungubu ni mu kubona ibintu byagiye bitubaho cyane mu mico yacu n'ubu biri haruguru nta muntu wari ugitiza ngo uwundi amata yari yarabayeho kugurwa ariko kera mu muco wacu amata ntiyageza agurwa yari ayo guhaza gutizanya abantu bakayanywa hari abantu badukurikirana bavuze hejuru y'imyambarire hari ahantu twari turi twatudisikite nyine n'abandi bajene bavuga ko twatujana n'iterambere n'ubundi abantu batangiye bambara nimba ari urwo rubega wari kuvuga ni urubega ngira ibintu nyine ntibikwizaga naho hagenda haza amahuzu ubu ko haraza ibindi ya mahuzu bari bafite noneho ko barayambura abakobwa bakambara utubutura bakambara izindi za deshire bavuga ko kera deshire ariyo n'ubundi bambaraga ajya amahuzu ubona ashanyutse bambara hariho abapapa bashobora kugukurikirana bakavuga ngo kuvuga ko imyambarire wenda utayifitemo ikibazo urashobora kwicarana n'umukazana wawe yambaye akabutura hari abantu bashobora kubikurikirana bakabivuga urakoze cyane rwose niko nakubwiye ngo isoni niwe muntu kera wageze uja guhura n'umukobwa kera yaba ari umukazana wawe yaba ari umukobwa cyangwa n'undi wese agatarira utarira kumva agaca nk'ariye ariko ubusiko udasigaje guhura n'umuntu akaba yona gukubita ibitugu siko niyo mpamvu rero mu by'ukuri umukurikirana kubwira umuntu n'ubwenge wa mukazana wanje ambonye kibigira ico bimubwira ngo yemere kuza ngo yicarane nanje yambaye kabutura yambaye ya pataro muri nje ndacu bimbwira kuko muri we apana muri we niwo ufite mu ikintu ariko ngombwa y'umuco wacu na kera kose iyo umuntu yabona agasebukwe yabonaga banyirarume abafasoni bose yarikumaga akikuma kegeranya akikwiza kwambara kuko kwambara mu muco mwiza ibi rero ni biterambere kwambara ntaco no binenga ngo ni bibi no kwambara ihuzu mu kinyejana kigezweho naco si sundi muco mubi kuko isi rero tugenda kakunyana kubwiye kera bambaraga urubega rutagira kabutura none ibyo gitora amatage dabagote keraho abantu ugasanga basaza yambaye ikirengeti kitagira kabutura kitagira ipataro bageza babyifubika uvuze ibintu byo gutinya umukobwa agatinya sebukwe cyangwa se n'undi mukobwa wese ukaba wotinya umuntu mukuru ariko njyewe ku bwanje mbona nkaho hari umuco mubi kubera ko hari imico imwe tugomba gusiga mibi tugafata imico myiza nimba ufite umukazana ato simvuze ngo gutinyuke nyine ashira isoni ariko atokwegera ngo avuge ati egura umubyeyi wiwe kimwe na se ese kubona ibyo byo gutinya bya kera n'ibi ngibi hari icyo binengaho cyangwa hari byiza byacu hariho icyo binengaho bimwe ariko kandi navuze hejuru yo gushirwa isoni gutinya umuntu si ukumubakure umwigizeyo ariyo n'umwana atinya cyane ari n'umukazana wawe hari n'ubwo ashobora kubura ikibazo agatinya kukubwira yuko ikubwiye kandi ukakimara icyo nacyo njyewe ndanumva ko mbirwanya kubera kwigizayo umwana cyane ngo kumutinya
nabyo si byiza kuko iyo agira ikibazo ntakikubwire kikazaja kumubera ingaruka mbi naco ndetse kugarukaho ariko gutinya umuntu si ukumutinya ngo nuko ama wigirayo cyane oya uramutinya kubaha hariho kubaha ariko gutinya imvugo yacu zibigikene cyane ariko kandi mu buryo bwo kubaha guca bugufi gutinya umuntu si kuvuga ngo simubwire iki kintu oya gutinya umuntu si kumubwira ngo simubwire iki kintu kimbabaje kibabaje mukazana wanje kibabaje umukobwa wanje kibabaje n'umwana wanje wese n'undi wari wese akaza kakimbwira kitacumba cyane yego tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka tugaruke ku bintu biri hano mu Burundi hari igihe nigeze kumva nkunda kuganira n'abantu njyewe kenshi hari abagabo bakuru banenga cyane dore ko nawe wegereye mituwarite wegereye n'abagabo bakuru banenga cyane hejuru y'abana b'abakobwa bazana mu mafoye bakibana ibintu nk'ibyo uri umugabo mukuru ushobora gushikiriza n'abandi bagabo ijambo cyangwa se ushobora kugiraho igitekerezo icyo gihe numva bavuga ko ababyeyi bari mu kureka abana babo bakava mu nkambi bakaza kubibujumbura ntibakomeze ngo babakurikirane ugasanga bafite iyindi myitwarire itariyo ayo makuru wowe warayumvishije cyangwa hari icyo wobasha kuyavugaho nawe urakoze cyane ayo makuru njyewe nanengera mu buryo bubiri turi hano mu Burundi ijambo rya mbere turi impunzi dufite amasomo ASR yaduhaye ubuntu twigaho abantu bakiga bagafatira amadiplome jewe mu wanje hariho bahafatiye amadiplome 4 kandi kora ayo masomo ya seri ariko rero abanyamurenge tugira ikintu bita ngo ni igiharari uko ukundi yakoze unanje gukorwa ukundi yakoze unanje gukorwa buriya rero abakuru bacibunga n'ingendo y'undi iravuna ingendo y'undi iravuna mbo kubana mu amafaye yamyeho abana bakisonera ariko rero cyane ingaruka mbi ziri ku babyeyi umwana abana bakaza bamara gushikana ubushobozi ntabwo turi impunzi twarahunze yamara gushika ateze ubushobozi kuba mufasha kandi ubushobozi bwo kugufasha siko buboneka ibihe byose wabana bamara kubura uko bagira nico gihe usanga abana baragiye mu mico mibi bugatuma abana bagira ibibazo none niki ushobora kubwira ababyeyi ko abana n'ubundi bafite ababyeyi barabakurikirana ababyeyi barashobora kuvuga ati mu nkambi hari amasomo ntibiga ibyo bashaka nza numva ngo impamvu ngo haba pedagogiki ugasanga nyine impamvu ni zinshi ariko hari icyo ushobora kubabwira icyo nshobora kubabwira mu nkambi hariho pedagogi mu nkambi hariho komerisiyari ayo niyo masomo cyane y'abakobwa nubwo biga izindi ariko cyane amasomo y'abakobwa nshobora kubabwira ngo nibagende ababyeyi kuko ngejo bundi ku rugero jewe nari mu waje nicaye numva telefone irantabarije ngo nize ntabare hano mushike nsanga umwana w'umukobwa ko baramutera amabuye ko baragira gute ngo yabyaye umwana karaja kumutamu nicyo nanze kuvuga kandi niho numviye abo bantu bari kuvuga ko uwo mwana yari aba muri foyer urumva wenda ntiyakurikiranwa n'ababyeyi cyangwa ngo bamenye iki niki si wowe wenyine ni benshi ariko rero ico nubu njewe nubu nari mu makambi nakibwiye ababyeyi ndavuga ngo musubize abana banyu mu ndero ibakwiye gukurikirana abana bacu babakobwa ari n'abahungu abenshi baza baje kwiga bakaba mu nzoga bakaba mu birara mu bintu bigoye cyane ejo muri araho nari nicaye numva telefone ati nzabare hano abantu bangoye basinze abanyeshuri basinze ndagenda ntabara uwo muntu ndaintervenir uko nari shoboye kose abana batoya baginiyo bari na base ngo abana bari kwishuri bohereje abana kwishuri oro baje kunywa yoga ibyo byose urumva kenshi biva ku babyeyi bacu kutamenya indero icyo tugomba gukora usanga ibyo byose abana babikora ababyeyi batabizi kubera ko batari hafi yabo ariko bagomba kubakurikirana uko bishoboka kose turi kugana ku musozo nanone n'ubundi w'ikiganiro ariko
uri umuntu mukuru n'ubundi ntiwogenda utavuze ijambo. Abanyamurenge bari kudukurikirana ubu nyine turi mu bibazo byinshi cyane iwacu, hari ababuze abantu, hari ababuze ibintu, ariko nanone hari n'abakomeje kuba mu gihugu n'ubundi, ariko hari n'abumva ko bashobora gutaha. Ese wowe uri hano wumva ibyo bintu byoshoboka? Murakoze cyane. By'ukuri twagize ikibazo cy'igihugu cyacu, ariko kandi biteye agahinda. Abantu bapfa, abantu bicwa, ariko kandi rero icyo nshobora kubwira abacu Abanyamurenge aho bari hose, igihugu cyacu ni igihugu cyacu, mu buryo n'abaja mu mahanga, mu mahanga ni mu mahanga si iwabo. Rero ndanga urugero rw'umusaza wari uri hano, uriya musaza yankoze ku mutima, yankoze ku mutima. Maze iminsi mbona abasaza, nabonye abasaza babiri, nabonye umusaza ngo ni Nyandinda badahurwa, ava muri byura ava ngo ntazagwa mu mahanga, aragenda ngo arare ku kabingo. Uwo munsi Imana iramusarura, ataje umugambi wo mu ijuru, agwa mu gihugu cyacu cyakavuga cya gakondo. Niwe yarasize imvura ye y'umuhungu. Hano mbona undi musaza bitwa ngo ni Gasigwa Abanyakarama, ejo bundi yari cyane mu Burundi, aravuga ngo iwe aratashe aje mu gihugu cya gakondo yacu. Ndiyo hambwa mu Burundi. Ndiyo hambwa mu Burundi. Anibusa Yakobo aja gupfa, yaravuze ngo amagufwa yiwe bazajana. Buriya rero niyo mpamvu nkangurira Abanyamurenge bose, mu by'ukuri nkangurira Abanyamurenge bose, abasaza bagenda bagwa mu makambi, abasaza bagwa ku misozi, dutahe, taha urupfu rutaba, Minembwe barahamba, Mundondo barahamba, taho badahamba, nano barahamba, ntitwazanye, ntitwahunze ngo tuje kubaho, naho two turapfa. Abasaba Abanyamurenge bose mbakangurira kugira ngo dutahe mu gihugu cyacu. Abasaza ko bashobora kugenda bafite imbaraga zabo, imbaraga ari abasore, kandi abasore baje guhaha, wenda ibyo baje guhaha ntibarabibona, uba wumva ko bashobora kugenda bakabaho badafite izo mbaraga rero zabo ari abasore? Ndaho guhaha, ndaho bahaha haruta igihugu cyacu, kuko igihugu cyacu kibamo ibintu byinshi. Hariho umugabo umwe wavuze ngo adatekereza ngo icufwa azarya nagera mu mikarati, nahuruka iwacu ngo akaribona icufwa, akarya icufwa cyo mu mikarati. Buriya rero iwacu hera imbuto zose, ntacu uzohaha kiruta kiri iwacu. Mu buryo bwo guhaha tuvuga guhaha ubumenyi. Hari abasore bavuye mu Minembwe, hari ibyo ubu bamaze kumenya bitari bibi iwacu, kandi n'ubundi bakomeje guhaha nyine mu buryo bw'ubwenge bw'ubumenyi tuvuga. Rero batumva ko ubu nyine batiyumvisa ko nyine bashobora gutaha. Umugabo umwe kera ngo yaje gushaka akazi, ngo baramubwira ngo akazi karahari ariko nta fayida, ngo akorera mu gihugu cy'abandi, ngo aje gutaha arabati ndatashe n'abana n'ibintu byiwe byose yari yaratuye, ngo aje gutaha baramubwira ati nubwo utashega wamye winjira ucinjira mu gihugu twarakubwiye ngo akazi karahari ariko nta fayida. Ni ukuvuga ngo uko waje niko uzosohoka. Sobanurwe gute ngo nimba duhaha tudatekereza mu gihugu cyacu, nta fayida. Nibaze ko muri iki kinyejana ntawohaha adafite inyungu runaka agamije. Inyungu dukora ariko tuyikorera mu bihugu by'amahanga, ntacyo tumarira. None se urabona ko ibihugu by'amahanga turimo biteye imbere, kandi tugomba kwigira iterambere tukazora ijana iwacu, kandi ntitugomba kugiga turi iwacu, tugomba kugiga turi mu mahanga. Uba wumva ko byoshoboka kugira ngo tuve hano tugende iwacu tutarahaha nyine? Guhaha twarahashye ubwenge iwacu kera. Uzi ko iwacu amase yapfaga ubusa, amase urayumva? Yego. Amase y'inka iwacu yapfaga ubusa, ariko ubu amase twaje kumenya kuko amase agira akamaro kuruta ibintu byose. Amase yeza imyaka, amase acana umuriro uyu nguyu uyu wakura.
amase ni ikintu gikomeye nubwo tutagifite ariko tuzozibona murere yabaye inka zose zirashira ariko abantu bo bata inka ziraboneka ubu bafite inka nyinshi kandi zazanywe n'ubwo bwenge wavuga abantu bariga bagura inka abantu bariga bakora indi mirimo itandukanye baratunga ariko ubwo butunzi bwose nubwo bwazanywe n'ubwo bwenge nyine kandi benshi babwigiye mu gihugu cyabo n'abandi nyine babigira mu bihugu by'amahanga ariko rero ikigira ico kimara n'utunze wese atungiye mu gihugu cy'amahanga ntaca atunze kuko ubutunzi bukuru ni ugutungira iwanyu. Ushaka kubabwira ngo dutahe? Nshaka kuvuga ngo abantu bose batahe. Barabyumva ubwira umukuru niba ari umukuru niko nzanumva ndavunika ubwo nyine barabyumva n'ubundi tugomba gukora twadukorera mu gihugu cyacu kugira ngo nibyo dukora byose bigira agaciro. Turagushimiye cyane ku mwanya wawe waduhaye n'ubundi sezera abantu badukurikirana. Murakoze rwose uko natangiye mbibwira by'ukuri naje hano kuri kugira ngo tugire ikiganiro gikangurira abantu kwiteza imbere mu buryo bw'igihugu cyacu, tukangurira abantu kumenya uburezi bw'abana bacu, tukangurira abantu kumenya agaciro kacu akariko. Rero nkaba basezeyeho kugira ngo ubutaha kandi nimwankenera muzasuye kuza ku kindi kiganiro. Murakoze. Muri commentaire zanyu ibyifuzo byanyu muze kubyandika tuzobisubiza nimwamukenera tuzomugarura. Turabakunda cyane bakunzi ba Usare Nawe TV. Murakoze gukurikirana ibi kiganiro cyacu. Twongeye kubibutsa kandi mukomeze mugire subscribe abatarayikora nyabona. Hari abantu bareba ibiganiro batarayikora ni muyikore kugira ngo tumenye ko turi kumwe. Turabakunda cyane.